Wat hadin shisnam basyak penyap urang ba let telmi talang hakaput Assam Meghalaya hakasnong lapangam. Henry haduk menta empat yuk kami ki runar ki budan kti hakani kakam beman. Kumban shipen ken mau kani ke jingjia syak penyap utelmi kala jia hak arp kendai truk jemang arjar apasang hak lingkarab jong u balalap ya kamet yap kebatia lingktar hakasngi ke bebun. Ka Khasi Students Union ki isu lapangap unit kum shibenta penken mau buram ya kasinyap jong u kalalet ai mensiam ki bahayeng uni orang ba ubaladu ya kemensiam hai ki runar trang snam. Layadon lang kinongalam jong kalapangap unit President Augustan Timung, General Secretary Cycle Sumer, batru haka jingsen ran lang kinongalam jong kanartiang circle nadu President Chanbor War, ad hoc General Secretary Johi Taryang bat kiway. Ki bahayeng kinongalam balang Presbyterian bat kaki isu lapangam, kilalet benbu sentio ha umat jong ulit telmi talang. Henmen jong ulit telmi uma emi talang ula ong bahaduk mentala dap sisnem kenti ke jingkla jong upara jong u ki bor jong kaan ki klem yok ban kiam ye ki badan kti ban penyap dusman ya upara jong u. Ka ki isu kalapan pa bakan ye don hasenda bat ka yeng kasem bat ru ban buat dien ha ka ban penyok ya ka hok jong ulit telmi talang bat ya ka yeng kasem ke jong u. Tahu orang kong ai kulai ya. Kamu sengke isu wari yagi amlang inai sungi nada besngi wa lalu ni pun kampu yoma kasnya ai kublai nyang sibun ai ki wayai tu yo eslok lang ni ada usdang wa ada kut le kada yo pi yo inai sungi tu ya goreng ga ai wo singkia kalau pem ya ini ki perlu piak ipu yoma yang tahu seni kedai ka seni hakaba nakaliang jongka ke isu lapungap unit nila wan ban jelek bu sentiu hau mot jong let telmi talang ubala sya tekat tubar ya kejingim jongu daki nosun nikwa ban penpau kejing siêu suy về đây bắt cái này cái chính gia cái là gia mình cái này xem bảo đẹp hoặc là cũng đây quay nông đẹp đồng nông là công nghiệp là độ e cái chính im là cái chính penyap dusman trong cái này Rio Transnam đi qua ban persingkat bat khamtam mi ke bar jong ka an ki badai ban pet kemi le ne pet perman ki badai ban simkhia ban kem le ne ya kini badan kiti ban sim ya gijingin jong une pradok rasnam jong ini kaliang jong seng nyim nong bangin nyim siam la song klikti andre ngin yai budin bat ke message ke bangi kwa kan pha sikita ki nongsun kumbong kitin nong way. This is the message to the culprits, those involved in the killing of late Telmi Talang. As long as you are strong, as long as your stamina is strong, you can run. Remember, there will be a time you can run, but you cannot hide. You can run, but you cannot hide all the time. This is our message to those culprits who involved in the killing of late Telmi Talang.